Ovo 1.6. sviramo u Varaždinu, pozivamo sve Varaždince i Varaždinke da dođu na taj koncert. Jedva čekamo, nismo još bili u tim krajevima prvi put i jako smo uzbuđeni. Nadamo se dobroj i ugodnoj atmosferi i veselimo se tom koncertu. Stalno letimo, sviramo, nema odmora. A mladi smo ono, treba sad dok si mladog. Ako nećemo sad, nećemo nikad. Pred sad smo imali priliku svirati pjesme iz novog albuma na turneju u Japanu. Prvi put i stvarno iznenađeni smo kakva je reakcija. Zapravo, te pjesme iz novog albuma su postale highlight našeg live showa. To nismo očekivali. Stvarno se uklapaju u cijeli koncept koncerta, je savršeno. A volte sono stupida, mi piace quando la canti tu e tu di più puoi cantarmi il cielo e il blu. Idemo sad na europsku turneju u 3. mjesecu, a u 4. na američku turneju, našu prvu američku turneju. Nakon toga ćemo svirati i ovdje, u Hrvatskoj. Imat ćemo velik koncert u Areni, u Puli, moj rodni grad, prvi put. To će treba biti spektakl. Che non sappiamo cogliere mai.